idasanzwe. Ndagira ngo rwose munyemerere ngaruke kuri iyi nkuru ibabaje cyane, mu by'ukuri ni inkuru itunguranye. Ni mu gihe imyanzuro y'inama idasanzwe, ni inama y'amateka imaze guteranira i Dar es Salaam muri Tanzania yari ikimara kujya hanze. Ni imyanzuro benshi bishimiye ndetse banagaragaza ko iramutse ishyizwe mu bikorwa ko nta kabuza amahoro n'umutekano byagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihise isohora itangazo mu by'ukuri risubiza inyuma iyi myanzuro ndetse rinavuguruza iyo myanzuro yose yafatiwe muri iyo nama. Ijambo kurindi tugiye gusoma amatangazo abiri yashyizwe hanze, hari risohowe na Perezida Tshisekedi Chilombo ubwe ndetse n'irisohowe na Minisitiri w'Intebe ushinzwe umutekano n'ubutegetsi Peter Kazadi. N'amatangazo abiri tugiye kwifashisha. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane ndetse binaca intege abaperezida bari bafashe umwanya wabo bagateranira muri iyi nama y'amateka, nubwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame we yahise bigaragaza ko izi ntama ko nta kintu zigeraho. Ubutegetsi bw'Kinshasa rero buhise bigaragaza n'ubundi nyuma y'iyi nama. Nongeye kuguha ikaze nanakwibutsa ko byoroshye cyane kujya ukomeza kubonera ku gihe amakuru yacu tugenda tukugerezaho ku gihe, nta kindi usabwa no kureba aho hasi handitse subscribe. Iri tangazo rero ry'imyanzuro y'iyi nama ya SADC na EAC rikimara kujya hanze, ubutegetsi bw'Kinshasa buhise bwihutira gusohora amatangazo avuguruza imyanzuro yose yafatiwe muri iyo nama. Kugira ngo rero mubisobanukirwe neza cyangwa se mubikurikirane neza, ndagira ngo munyemerere tubanze turebere hamwe iby'ingenzi ubutegetsi bw'Kinshasa bugaragaje ko byafatiwe muri iyo nama cyangwa se ko byavugiye muri iyo nama, hanyuma tunarebere hamwe uko yose bahise bayivuguruza. Batangiye bagira bati inama rusange ya EAC na SADC yafashe ibyemezo bikomeye ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati nyuma y'iyi nama rusange yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania kuri uyu wa gatandatu igamije kwiga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri EAC na SADC bafashe ibyemezo bikurikira kandi byihutirwa bigamije gutanga ubufasha bwa kiremwa muntu ku baturage b'Igoma bo muri Kivu y'Amajyaruguru, guhagarika imirwano no guhita hashyirwaho agahenge kadashingiye ku mabwiriza ayo ari yo yose, ngo bigomba rero kubahirizwa n'impande zose. No kuvuga ko ari leta n'abarwanyi ba M23, hari ugufungura ku mugaragaro ikibuga cy'indege cya Goma ndetse no kongera gufungura imihanda minini y'ubucuruzi no gutanga ubufasha rero ku baturage barimo kwicwa n'inzara mu bice bitandukanye, ndetse rero n'inzira zo mu mazi zigafungurwa. Hari ugutanga umutekano mu mujyi wa Goma n'uduce dukikije uwo mujyi, gutegura inama y'abakuru b'ingabo ba EAC na SADC mu minsi 5 iri imbere kugira ngo basuzume ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo byemezo. Ati hari kongera imbaraga ibiganiro by'amahoro bya Nairobi na Rwanda binyuze mu kwiyambaza bahuza bo mu bindi bihugu bya Afurika kugira ngo bafashe muri urugendo rwo kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi ndetse no guhagarika intambara. Ati ndetse no kugira ngo ibi biganiro bigegurizwa hamwe bikomeze kugira inzira nziza n'icyerekezo kirambye. Ati icyemezo ku mutekano wa Goma ndetse n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati inama yasabye ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'imikoranire igamije guhashya umutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ibihano byafashwe, ingamba zafashwe n'igihugu cy'u Rwanda bijyanye n'umutekano warwo ndetse rero no gukura ingabo zarwo zose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwihuse nk'uko byemejwe mu masezerano ya Rwanda. Ati none kandi hafashwe icyemezo cyo gukoresha inama rusange y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba EAC na SADC mu minsi 30 kugira ngo hakurikiranwe ishyirwa mu bikorwa ry'ibi byemezo byose, hanozwe kandi uburyo bwo gukura ingabo zose z'amahanga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri make rero ni ibingibi ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwabanje kugaragaza nk'ibyavugiwe muri iyo nama, kandi koko nibyo
ni nabyo abakuru b'ibihugu ndetse n'ababikurikiye bishimiye bagaragaza ko mu by'ukuri ibi nibishyirwa mu bikorwa k'amahoro n'umutekano bigiye kongera bikagaruka. Ariko kandi bo bahise basohora irindi tangazo rivuguruza ibi byose tuvuze haruguru. Icya mbere batangiye bavuga ko ngo leta iriho kuri ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ni leta ya kane kandi yagiyeho mu buryo bwa demokarasi. Ngo ikindi bagaragaza ko Colonel Nanga uyu rero ngo yabaye igikoresho cya nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ngo yari umuyobozi n'umutangabuhamya, ngo wari ukwiye kuba avuga ngo anatanga ubuhamya bw'ukuntu habayeho ngo ihererekanya bubasha ryo mu mwaka wa 2019. Hanyuma rero ngo ingingo ya kabiri ni iyi ngiyi bagize bati ntihakwiye kubaho kwivanga kw'ibiganiro. Nkibutsa ko hejuru bari bavuze ko amasezerano ya Nairobi na process ya Rwanda ko bagiye kubihuriza hamwe bikaba Rwanda Nairobi process. Ababo bahise babivuguza bavuga ko bitagomba kubaho, ngo ntabwo bigomba kwivanga ngo bibe inzira imwe, ngo bigomba gukomeza kuba inzira ebyiri. Ngo uburyo bwa Rwanda ngo bushyira hamwe igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro, ngo ni mu gihe uburyo bwa Nairobi buhuza imitwe yitwaje intwaro ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero bakavuga ko bidakwiriye kwivanga. Hanyuma y'ingingo ya gatatu bagira bati buri wese azi neza ko AFC M23 ari ngo bingana n'u Rwanda, ngo kandi ni ibyanya kwa Perezida Paul Kagame, ngo bityo rero bikaba bidafite ishingiro kugerageza kuzana abo Kagame akoresha mu biganiro by'i Rwanda, ngo kuko we ubwe niwe washinze abahagarariye, ngo niwe wabashinze, ngagomba no kubahagararira mu biganiro bya Rwanda, niko bakomeje batangaza. Hanyuma rero ingingo ya kane barongera bati niba M23 AFC yiyemeza ko ari abanyekongo bagomba kwitandukanya n'igihugu cy'u Rwanda, ngo kuko u Rwanda rufite ibyo rubasaba bizwi, bityo rero ngo bagomba kwinjira mu biganiro bya Nairobi nta yandi mananiza. Ayo ni amategeko bo bahise bashyiraho. Hanyuma rero ingingo ya gatanu bati itegurwa ni bijyanye ngo n'amadini yasabaga ko habaho ibiganiro hagati ya M23 na leta. Bagize bati rero abo ngabo b'abanyamadini bagomba kumva ibijyanye n'inkomoko y'iyi mirwano, ntibakwiye kubamo benshi ngo babemo abanyabinyoma. Ikinyoma cy'uburyarya kigamije kwinjiza mu gihugu ibikoresho bya Kagame nk'uko Kiliziya Gatolika ibishaka, ngo ibyo ntabwo bizigera bibaho, ngo ntabwo bazigera bemerera abo ngabo bafashe nk'ibikoresho by'u Rwanda ko bagera ku butaka bwabo. Hanyuma rero ingingo ya gatandatu ngo bamwe mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika ngo bagomba kugaragaza ubumwe bw'igihugu ndetse bakanagaragaza gukunda igihugu, aho kwemera guhora bashyigikira gahunda zidaharanira inyungu rusange. Kiliziya Gatolika ngigomba kuba ku ruhande rwa rubanda no ku ruhande rw'igihugu, ikigisha urukundo n'ubwiyunge mu buryo butabogamye. Barimo barashinja Kiliziya Gatolika ko iri kubogamira ubwo ku ruhande runaka. Hanyuma ingingo ya karindwi ngo hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko hari bamwe mu bayobozi b'amadini babigizemo uruhare kandi ngo bagamije rero guhungabanya inzego z'igihugu, ngo ni badahagarikwa rero mu gihe cyangombwa ngo bizateza umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone ngo nibatihana ngo bareke uwo mugambi mubisha bafite ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo bimenyetso bizashyirwa ahagaragara. Ingingo ya 8 ati baturage b'imitima mizima bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi dukunda igihugu cyacu, duhaguruke turwanire ubusugire bwacyo. Bivuze ko ahangaha barimo guhamagarira noneho abaturage bose kwinjira mu ntambara yeruye. Ati kandi ku ngingo ya 9 dushyigikiye ingabo zacu za FARDC ku rugamba. Ingingo ya 10 bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutungo wacu wonyine Imana yaduhaye, tuwurinde n'urukundo n'umutima wacu wose wo gukunda igihugu. Ubucunguzi bwacu ntibuzava mu burasirazuba cyangwa se mu burengerazuba, ahubwo twebwe ubwacu twe tugomba kwirwanaho tugaharanira ko igihugu cyacu kigumaho. Ibi rero ngo bitangajwe bigomba gufatwa nk'ukuri ngibyo ibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
dutangiye tubabwira ibyari byanzuwe ndetse n'ibyo bo bahise batangaza bavuguruza ibyavuzwe byose, ndetse rero bahitamo no kurakarira cyane Kiliziya Gatolika yari yifuje ko noneho mu by'ukuri igihe kigeze ngo intambara zihagarare, bemere kuganira n'abarwanyi ba M23 mu rwego rwo gushyira akadomo kuri izi ntambara. Ni Kiliziya Gatolika ndetse n'abanyamadini bo bari banasabye ko nyuma yo kuganiriza Tshisekedi banakerekeza mu burasirazuba bakajya kuganiriza abarwanyi ba M23, ariko birangiye nabo babise abagambanyi ndetse n'abashobora kubihanirwa.